Ovo je dnevnik pred maturantima kraj školske godine. Iako je to dan koji će pamtiti cijeli život, roditeljima nije lako. Za maturu ide gotovo cijela plaća. Maturske večeri se bliže, a maturanti i njihovi roditelji već se hvataju za glavu. Kako bi što bolje izgledali za tu noć, roditelji će morati izdvojiti cijelo bogatstvo. U Sarajevu je nemoguće naći matursku haljinu i muško odijelo ispod 100 maraka. Najjeftinija je haljina 120, najskuplja je 220. No ne bi to bio problem da je haljina sve što trebaju maturanti. Dugačka je lista. Frizura, šminka, pa cipelice, torbice, pedikir, manikir, kravata i ne samo to. Treba nam platiti matursko veče jer lokal traže otprilike između 30 do 60-70 maraka po osobi za tu jedno veče. Pa onda trebamo imati novac da popijemo nešto tada. Pa otprilike nekih sigurno 600 maraka minimalno ako prođemo jeftino. Sve više maturanata koji će radije posuditi ili sašiti haljine i odijela. To je, kažu, jeftinije jer nemaju srca ostaviti roditelje praznih novčanika. Ima i oni koji će radije eksperimentirati jer drugačije se i ne isplati. Posljednje 2 godine sve više maturanata se odlučuje da uzima neku lagane kombinacije koje će moći i dalje koristiti. Dakle, odijelo će platiti možda nekih 200-300 maraka, a obuće ga samo tu večera, kasnije kao što neće moći nositi. I upravo iz tog razloga se maturanti odlučuju da uzmaju posebno komade te odjeće i zajedno sklope tu neku svoju zamišljenu kombinaciju. Trgovci pak već trljaju ruke. Pune ruke posla. Cijene haljina vrtoglave, a pritom izbor i nije baš za pohvalu. Zaista su trgovci postavili toliko visoke cijene da mnogi neće moći sebi priuštiti, a o kvalitetu da vam ne govorim, da je to jako kičasto, da ima jako malo ljepote, skromnosti, elegancije. Sve ostalo podsjeća na haljine za neke večeri na teferiću ili ne znam kako bi već to nazvala. Nije sve u skupocijenoj haljini, kaže Penava. To je noć koju maturanti trebaju pamtiti. Ona je kraj priče o đačkim bezbrižnim danima, ali i početak novog studentskog života za koji opet treba itekako puno.